na so video lo nali tumha na ki wan pi labang ke voreng warsai puthak sin na wan pi lo ko pia voreng warsai kon anapu sa vacancies se do ka apply nang ji koson mal last date command tu ma la so details la pen klar dangalam la bang ke nali tum la so video long se thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel na anta subscribe ke lang putte subscribe ikon tang non pathie pen ko pia voreng warsai ma kon anapu sa vacancies se do ma la so details le lang polonang la pen che than polonangตั้งแต่นอนประเทศเป็นหลังปลนังละเป็นเจทันปลนังดัก BRO Recruitment 2024 466 apus puthot dak non notification paklang pon eklo BRO la so full of forms tameni linali tumhanang than pachini pon ekpo nali tum jongsi jogdun exi la pen apply dun exible te nali tum na so details la bang kenali tum lang pon iknang po la penali tum jongsi la so YouTube channel na anta subscribe krelang pul nali tum subscribe ikon la pen latest subject kilong verje aphan pura bell urgence tame bear pon ikon tangte non ang ton pen details le lang polonang kicheng sinali tum dak thek pon long ikpo overview la bang kenali tum la lo BRO Recruitment organization la bang ke mate full form la bang ke la son border routes organization BRO la pen posamen la dak nali tum thek pon long ji driver la pen dressman la pen supervisor operator extra la pen da advertisement number nali tum thek pon long ikpo kadu ka pen dak total vacancies la bang ke 466 an do la pen job la bang ke permanent government job lo pay scale la bang ke various post wise dak thak pon ikpo la pen job location la ke all India la pen la sovereign website la ke only males afan mate arlo sopimar tum han bangke ave la pen last date nali tum dak thek pon long exi 30 December pen putha da 14 January 2025 and dak paklang pon iklo non ang ton pen dak details lang pon nang notification date la bangke 11 November se dak paklang pon iklo ka apply start la bangke 16 pen sisting pon iklo la pen apply last date kiching hot ki pipon la ke 2020 direct 30 December 2024 la pen putha dak remote areas tamhan dak adet ki pipon la bangke 14 January 2025 an pipon no la pen exam date la bangke non dak fix pon pela la pen BRO Recruitment 2024 application fee lang damlo plo tangte na letum UR la pen EWS ESMBC tum da 50 la pen son tha SC ST PWD a candidate tum sta la tum bangke dak SC ta pinang ne la son dak payment ki pinang ji la bangke online se dak payment bang pinang po la pen BRO mate la so avering warsa for age limit la bangke na letum dak thek pon long ikpo the age limit varies post wise between 18 to 25 years an nang po la pen 18 to 27 years an se accept pon ikpo la pen post amen la bangke nali tum dak thek pon long ikpo drugsman supervisor driver turner operator kanan dak apu sa vacancies se do manona letum klang rem postame thek pon long ekta haipu the SC candidate atum funds tame 81 at director 31 and post a vacancies thak pon lo la song bong pendak penang anali tum theklangji la pen ka apply neng ji la bangki offline se apply na po ka apply ji funds tame nali tum la so article long lang la puta nalitum thek pon long ikpo la pen selection process la bangke la son lo nalitum dak thek pon long exi the selection process includes the following stages nalitum dak thek written exam la pen physical test skill test driving test hai hui and pon ikpo documents verification la pen medical examinations tame langlitum and pon ikpo la pen address for sending application form nalitum ko sodim si la so application form ke send nang ji ma na tum theklang ji candidate must send the duly fill up application form to the following address commandant GREF center Delhi camp Pune 411015 Maharashtra la so dim si send nang po dake la ke all India lom madus tame jogdon ikme the Assam pens tame jogdon ikme na tum theklang ji putha dak write on the envelope long ke tok don engji la bangke la son na litum application for the post na litum dak tok na po copy a post once na litum ke apply din man la so post tok na po envelope thak la pen send na po la pen how to apply for BRO Recruitment na litum theklongji official website long da pen sta me na litum ada pen PDF download na po la pen
fill up the form with the accorded details. Matlab pen details nali tum fill up na po form along. The pen pay the application fee. Jong nali tum application fee pay lo pulotang tila so acknowledgement matila so los tamin nali tum pidun ang po. Lapen documents nali tum pidun tayo nang po. Lapen nali tum speed post pen stami nali tum jogdon nang po. Lapen the Bureau Recruitment 2024 notification details na litum finally non notification details ma patiek pa na piklang ponik po. Screen along na litum tek pon long easy notification alubang an klang claim mati klaro edat. Lapen na litum dag details an bang kedak tok ponik adlo ko PPC kinang zima ko sonson ma la APUTHAK labang ke. La penalitum official website long dampen stame la so details banalitum hoda stame tek pon long exi la pen hindi english pen dak tok do nalitum lang ponigon la pen application form bang la hela nalitum dak tek long ji ka fill up poneng ji la bang ke dak control number la pen name of post nalitum photo pa bonang po la pen serial number la advertisement number la pen category which in which apply ST la banane tum dak pido nang po tog do nang po la pen ison soni details na tum dak fill up nang po candidate amendment candidate date of birth permanent address present address la hay tog do nang po la pen application fee details na tum dak fill up nang po transaction date la pen amount kan ansigi pima la pen putha da 50 number long dak tok pon pen ando na tum dak lang ponigon la pen essential qualification matriculation long stame na litum ko soning kan si pass ma kon ana marks ma kan ana percentage sikilong ma lapen technical education daho lapen particular driving license na litum do pul de pido nang po na so na thalo dak pina an dak tok pondo lapen declaration form na litum left hand thumb impression kal the signatures tame na litum pidun pula de pidun non lapen la son lo lapen dak klang bang klang we la so just nali tum jong si la so form la bang ke clear form nahi pulte nali tum nilifana contact gon nali tum hana senik po la pen declaration of forms tami dag do declaration la pen income high way dag details man nali tum dag log ek type of form ko PPC kinang zima nang nema la bang ke la pen video nali tum share ek thak karbeng lo rat tami palang igna la pen pachini igna la pen dak kitok pon la bang ke madus tame dak apply don email la ke all india jong sining hang polo tangte na si pini update la bang ke la anchol la si naletum koson ma so video lang mi send ma la pen non next copy a video se waneng sima la tanalitum pachinik no schema puthak ma job puthak la pen kaprek nalitum copy a video se waneng sima la nalitum comment along pachinik non tangi dumi thakme kadu ka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kelangra do ana fans tame nilin pen cardom to change